So guys, so na si Don Lax diri guys kay ginana siya mo balik sa Jeans of TV. So nag English guys kay dubok na kay guys hubog. So niyari siya guys. So atong videoan guys. Go. Mr. Oliver Damuranak, Mr. Dodong. Also Mr. Dodong, Dodong aka Dodong Pilayo. The real name is Rumnik Pilayo. Am I right? Yes. Together with the content creator, Mr. Sister. Together with the parents and sister. Ting tere. Together with the parents and the sister. Together with you. Together with the relatives. Also the relatives. Also the friends. Putput and friends. Endless paka. Boy. Oh, my Tony. Congratulations. Now, what the fuck go? Living. Congratulations. Wait, ibo akong gikuan karon. Don't worry, my friends. I will cook chicken. 10 boys and 10 girls. Ay, Lastly. bitaw. Lastly. Lastly, before I forgot, Naasa mo na yan, hanapin ni Leslie? lastly, kayo malakaro na. Wala ka Sa kuwan, lagi niya, naputulot ako itong kuwan niya. Before I forgot. So I would like to thank the sponsor. Okay. Leslie, I would like to thank you. Thank to the Thank you. Ano sa mga siya? Kuwan na kayo. Mga thank you swa kay mag-cook man ko og 10 og chicken for you. I will cook chicken for you. 10 boys and 10 girls. Alage. Kuwan lang na Ya unsa may kalayaan kung ang lamok laki. Kan mo utog. Motog. Kung babae tumpahan mo na. Sa ako na lang iniiba saya kay na loading na karon. Sa guys, mulakaw ko ron. Lakaw ya ron. Nanghid siya na nanghid. Nanghid ko ka. Kay di ta ron katiping. President. You're walking away. You're walking away. So, Cutify. Cutify the moran. So, with Sauce with Tiberso. Okay. Wait. Guys, sabi ni mo guys, mag-video unta biron. Naaway lang na. Pero nag-video. Naamay ka na mga kuan ba kakulian gamay nga. Di ron ta katiping. Hanglan kayo. Pero dahil lang sa sunod adlaw makatiping na. I hope for your kind Guys. consideration. I have Usapod guys. your kind of consideration. Kami, oy. Ay, mo one ka ng teacher si ka. Mo kayo mo kuan kang sabong kuan nga kadakuan nga si Jimmy Umay na manangin sa unta ko niya. Kana ang lakas ko kay na I have lagi for your kind of consideration. nga tilagay na ko lugayon kay balik ko kay natiping ko sa among wala nga natiping karon itipingon na mo ug nga daghang salamat guys itibo daghang salamat So don't forget. hey Mr. President Don't forget to like, share, and subscribe. ay kitipay so kitipay kamo tre ipakita ang nang ipakita so karon guys Shout out ta. chat out ko ni Atelwin Shout out. na jealous well God bless all Nagbabalik si Don Lax. Ang pagbabalik. balag di gwapo guys basta kay For boy also. Bahalag gamay. Gwapo basta may balag gamay basta Makalipa. yayay Yayay. Ano na siya guys? Kaya na pa siya ilakaw guys. Thank you. That's all. yes Thank you for watching. Dre 4-5 5. 4-5 gabi iba tagita Okay. next
Okay. Are you coming back here? Oh, yeah, chat. so, I'll chat to you later. Oh, yeah. You chat me later? Ah. Thank you. Sudah mo. Sira rin mo? Sudah mo. Basta I have Nakaidanon. something for you. Okay. Nakaidanon. Oh, and then I will just chat you. Ganun ni mo dire. The three of us. Ah. I will chat you. Mm. Yeah, okay. Bye-bye. Bye-bye. Oh, shalom. Mabush. Oh. Okay. Okay. Have a great day. Oh. Okay, diba? Oh. Okay, diba? Oh. So guys, uli na siya guys. Kaya na may lako. Oh. Balik na. Hindi, makuhaan lang ko. Mawag lang ko. Oh, aga. Ganun sige man kagpanghag. Ay ganun sige man kagpanghag. Malag mo ilang sabi. Ganun sige man kagpanghag. Lakaw mo. Guys, dubok na kayo guys. Ay durot. Balik na po na. Ay na. Yeah. Kiss mo balik. Ito mo. Ay. Dunat. Oh, balik. Ah, guys, uli na siya guys. Uli na siya guys. Vlog na ninyo. Sorry. Ayaw na. Oh. Dira lang nagtapos. Bye-bye.